Ngarari cia ukui wa muingi mwena wa Nanyuki wa ene ngari cia Sienta guthararia mihango makienda matatu cia gukua thii 14 gutigithio gukua thii barabara-ini cia matura maria matari barabara-ini cia rami makiuga nio mena marua ma ukui wa kuingiria andu matura-ini maria mari kuraihu na rami. Wajani huko kidogo. Watu ondoke hapa. Nataka tushindane. Sasa gavana mwenyewe amekuja akatuambia. Wewe acha mambo ya gavana. Tulienda paka wapi? Kuna Nissan ndio kwenda Matanya. Hata moja. Na gavana alikuwa mkutano. Ene ngari cia Sienta marauga ni maiguithaniirie makuage athii barabara-ini cia thiini iria kaingi itaingiragwo ni ngari ici cia matatu undu uria marauga wagararitwo ni ngari ici cia matatu. Na goko Nanyuki ri muthenya uria matiangira okite we mwene ni augire na kanua gake ngari citu ciitikirio guruta wira Feeder Road na kuu nikuo turutaga wira guthii kugira andu mahutine na kuria icagi-ini kuria macinani kuu nikuo tumareha tukarehe town no riu ri andu a Nanyuki Cab Services ri matuikite riu ati mundu athie Nairobi acoka ri aroka guthie wira gicagi-ini. Hii town lazima tutatafuta amani, kila mtu atafute riziki kwa njia ya halali bila kutishwa na mwingine. Biashara yao watu wa Kabati wanaingia gari mbili wanafuata mtu ya Sienta kwenda kumfuata na kumsukuma, hatutakubali. Enough is enough. Enough is enough. Na pia tunaomba hawa serikali they should apply the law equally. No nao ene ngari cia matatu makauga maragucaniria thogora uria ikundi ici cieri irarihia. Ithuĩ tukiinuka tubali tukue haha na stage ni igiri. Bena stage yao na twina stage itu. No twina thina omwe wa bei. Nigukorwo bei maita tukue na 100 na tugakua na 50. Thina twina guo ni ucio omwe. Maofitha a borithi maumanirie na kuhuthira ngasi ya maithori niguo kunina githagathago kiu guku nacio ngari iria inyititwo ikirekererio thutha wa mumbunge wa Laikipia ya irathiro kuingirira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.